Zithe bona zisahlele ngalindlela iinkhukhula eendaweni ngeendawo kube kanti ngahlanye inarha iqalene nomraro wokuqinteliswa kwegezi. uMengameli uCyril Ramaphosa wamemezela ubujamo behlekelele. Bokuthoma ngebokuqinteliswa kwegezi kanti besibili ngobeenkhukhula. Ukuzwisisa kuhle bona ubujamo behlekelele busho ukuthini, abantu bathinte kanjani kibo. Sikhambisana nomcozululi wezepolotiki uNtando Sindana. Sindane, siyakwamukela. Kusho ukuthini ukumemezela ubujamo behlekelele? Ngithokoze dade ngilotshise nabalaleli ababukeli. Ubujamo behlekelele sizokukhumbula dadabo bona isisusa sawo ngumthetho oyi-National Disaster Management Act ka-2002. Umthetho lo uhelebha ke umbuso bona wenze into ezimbili. Yokuthoma khe ngizitsho ngesikhuwa qangi i-diversion of budgetary procedures, and then esibili diversion of procurement procedures. Lokhu ke kutsho bona ke uhulumende uyakhona bona ungalandeli imigomo nemibandelo nanyana iheho elijwayelekile ngokomthetho ukuletha insiza emphakathini. Lokhu ke kuhelebha kakhulu ngombana uzokukhumbula bona lokho uhulumende nawufuna mhlawumnye ukuthenga izinto ezihlukahlukeneyo uberegisa imithetho efana nabo-PFMA, FMA. So njenganje i-National State of Disaster liyayihelebha bona ingalandeli ama-procedure lawa athatha isikhathi ukuze ukuthi kuhelebheke abantu abaningi. Sindane, phambilini mzukwana kuza kusahlela i-COVID-19 kwamenyezelwa ubujamo behlekelele. Kwalilwa ngokuthi kunobukhohlakali kwezemali kuvela ngobuningi lapho ungakhe uhlathulele bona lapho ukuthi kuhamba njani ngezemali nokukhwabanisa. Nawuthi mhlawumnye ulalela abosopolitiki abaningi oza ngehloko nje ngubaba uZwelinzima Vavi, khulukhulu futhi na uqala nehlangano ye-Democratic Alliance, zombili zizwakalise bona abavumelani nobujamo behlekelele lokhu ngombana nasikhumbula kuhle kwaba nemali eziningi ezetshiwa lokha sihlasele iCovid. Lokhu ke kuyatsho bona ihlangano ye-ANC onanyana ihlangano ebusako iningi labo sopolitiki abayithembi nakuza emalini ngombana kumbono omuhle ukuthi kube ne-National State of Disaster ngoba kuhle on paper into enjalo iyahelebha. Kodwana in our experience esesidlulekiko njengenarha siyazi bona ukuthi kuba khona abosopolitiki ababeregisa i-National State of Disaster le ukweba imali khulukhulu futhi banikezane ngemali, banikezane ngentulo, banikele nabantwana babo nabantwana babantwana babo nentombi zabo njalo njalo. Sithokoze khulu Sindana isikhathi sakho siphesona lapha endabeni zesiNdebele.